Sampeyan tau dadi ketua PAC, aku malah belum tahu. Rumiyin waktu di DPP nganu Bu Mega. Menika masipun PAC. Lengkap. Menika sederengipun diangkat menjadi PAC, menjadi dan Satgas Kecamatan iki namung kula Satgasipun Pak Edi Mawardi. Dulu kan diparahi Fran Kurisius sama rekan-rekan itu rekan-rekan kabupaten. Tapi orang muslim Fran Kurisius kabupaten wah. Ya ra apa-apa. Iki ora diplestari iki. Gede harta Pak. Kadang Tak plestari ya. terus sangat. Kalau pakai akan Royong aja iso. sakit. Oh, gedean. 3M apa? Hadiah handphone. 1 memakai Masker, ya, 2 cuci tangan, terus 3 jaga jarak. wah yes dia handphone nanti kita belajar lo ya Salim, salim. ya masaknya ke kayu nah itu Nggih, kalih irit niku Pak. Hah? Irit. iritan kayu kok Nggih, kacing kok ngen piyambak. Menika Pak Ganjar menika Pak. Tasik. Menika. lah Ah niki ketutupan iki lah Pak Ganjar niki. Menika. Membangun Jawa Tengah. Menika Pak Ganjar menika. kita tahun 2013 ya gitu Nggih. boleh lagi motornya bapakku loh bapakku di sini pertama tuku motor anyar binter KH piro lagi 100 kalau 100 lali 100 Pak. orang teng ngono kayak Nggih. kenapa teh ya mau mbok ganti ya mas kenapa teh mbok ganti ngene kayak wangi dibalekke Siap. Siap bertanggung jawab. Bertanggung jawab nek niku Pak. Nggih, matur suwun sanget Pak. Bapak kersa ngrawuhi wonten kula menika.